Agpangking PNP Anti-Cybercrime Group Region 3, talamak kaning online scams. King Mabiluga Central Luzon, partikular na King Pampanga. Ay ning balita. King mera patakapihan at balitan sa Pampanga ay norganisa ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter King San Miguel Brewery King Ciudad San Fernando iyang September 29. Pisabyan reng miyaya luwang issue parikil ka reng cybercrimes. Agpangking Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Region 3 talamak King Central Luzon ing kaso na ning online scams. Kaya kamaragul naman kanu King probinsya ning Pampanga. Mataas po sa data natin yung pong online scam. No, ano po ba yung online scam? Ito po yung panloloko, gamit yung text, cellphone, social media, na kung saan yung mga biktima natin nakukuha na ng pera. Ang example po dyan yung phishing po. Ano po ba yung phishing? Yun po yung nakaka-receive tayo ng messages and then may mga link po tayo na kiniklik, no? Yung mga letters, symbols, numbers na may underline. Sa simpleng paliwanag po, ganun po yung pag naklik natin, makukuha yung mga information natin at yung pong pwede rin po yung one-time pin natin o yung sa bank account natin o financial accounts natin, nakukuha yung mga password. Tuklo naman king migi 3 dalan reng miyaya luwang kaso na ning cybercrimes king Rayon. Paganaka namang fortaleza ing pamaningat na ning publiko bang aiwasan ing maging biktima na ning online scams. Ano po na gagawin natin ay kailangan po aware tayo bago tayo mag-click ng mga mga gadgets natin, cellphone natin. Pag-isipan po muna natin bago natin pindutin, i-click yung mga natatanggap natin na message. Kare naman bisang manyad sao parikil king cybercrime. Malyari kanong buntag king opisina ning Anti-Cybercrime Group 3 king Camp Oliva, Ciudad San Fernando. Malyari mo namang maus king numero at magparalang mensahe karing impormasyon ang mayakit king screen. Ako po Angel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.